paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Nay, papanam marituyang. Ay, mapanak ijay kabangibang a barangay maray. Nagsapa kamiten. Ay kutuan tapno ado ti pakitang danak. Makitangdan ka ijay. Wun maray, mapanak makigapas. Ayun, anya. Panaggagapas man itan. Ayun gayam, at dangatan ni Kwaraw, tapagluganak ko tricycle na. Ay kating kakitaan dita paradaan da amaray. Masapsapan ni Kwaraw nga agpaspasada. Asino nga tatibway na mano ta itabigat? Sabay ko matasiksi ang balasang tibuy na manaw. Tay tamat ko matibagak. Sakit nabanglaw. Ure agmalmalam nga iso ti itulod kaw. Di mo kayat tibakat abway na mano? Numabalin ko maagat balasang. Ituludak man! Ha, Ni Chip Kwarog timang itulod kang kana na. sikan amok law. Huh? Balasang laang titultulod ko. Uray sakmat Ituludak ko no saan? Chip, makaungutan ni Nana Tuyang. No saan dak na itulod ireklamo kaya? Ha? Si ka, Chip, maibabain ka ta si ka ti Chip Tanod. Lakit niya, ha? Ungtan na ka ni Kapitan? Inta nga roday, itulod kan. Hey, kasta Namot tanti ka sa tawi. Diyak kumakayat ti agi tulod iti bakay. Na, takusilapan na. Ireklamo ka na. Ha? Ay, hi. Aw, umis-isa makaon. Kasta ako raw. Sige, aglugan kayo nga roday. Papanan nyo aya. Ijay ka bang ibang abarangay? At tayo nga rod dito yan. Nakadanon tan aya? Itay pa Aywan. Ay, apay ngay adi mo imbaga kanya. Imbagakan ka, ngamtinak matdangdanggang. Ala bumabaak nga rod dito yan. Aw, di pliti yung ay. Aw, dayta. Ha? Yung 5 pisos day tayo awat niyaw. Kurang day ta. Mano aya ko ma? Nagadayo day ito nang itulod ang kada kayaw. 50 pisos. Na! Nagninamatan! Nayunan yun na. Ay, aglugan ak manay. Ha? Abay ngay. Nakarekreklamo kamot nga may. Ala, iyatras mo. Tapno mayan anay dayta imbayad ko asa nga 10 piso. Yay. Maasyanak mat ken ni Marituya nga mapan makitangtangdan ijay kabangibang a barangay mare. Uray siyak. Maasyanak mo't kan kwa na, marikwanang. Ken nakitak pa'y apangis tay chinelas na. Pinidpidot nan sama laday jay. Ay, awan siguro ati maigatang na iti tsinelas na. Wan siguro amare. Ay, tinapatag. Nagagat ni Marituyang ngagtrabaho. Katuan ay sauce. Agprogreson tulaki day tibiyag na. Talaga adya kon kaya't nga itulod ni Nana Tuyang ang gail. Bakit? Kurang matibayad na apliti na. Senyor, di rin ba nga da discount na? Kasano ko discountan ngay? Kurang nga rod ti pliti na. Impatras na pa iti tricycle ka. Ha? Tapno mayan anay kano jented na sa nga 10 pisos. Kat ustumat. Nalogi akang kay. Alala, pasensya mo ka na kan. Awan at talaga ti kwarta ni Nanam Atuyang. Kanayon lata na kasta. Kasaya at titamulong iti pada ataaw. Ken basit la day taabanag. Nagapuang muklaw.
Napankwin waras kadagiti kapada tayo at tricycle driver. Asaandan nga iluglugan ni Nanatuyang. Ay, gusto dahil tangay naramid mau. Tawan pagpiliti na. Ay, muklo ka talaga. Piliti nga. Piliti. Ay, kan kunada asaanda kanon nga iluglugan ni Nanatuyang. Kasta tapno saan damot amalugi akas kanya. Mare, anya jaguar waras adamag dito'y kabildatan? Anya dahita, Maray? Saan ka nung agbaybayad iti umno a pasahe ni Marituyang? Ay, win nga raw. Dahita ti reklamo ni Kuwarog kahit. Iso ang nagkaykaysaan dagiti tricycle driver. Sandan sa kano nga iluganan. Ay, kaasimot Magmagnan numapan makitangdan. Kapilitan Maray. Ay, unay mo dagi dya tricycle driveran. Ni Kuwarog, tinagtaudan dayta. Awan si day dya akwarog. Bakbaketan lang arod ni Marituyangan. Di na pa'y kaasyan. Mapanak manen ba kitangdan, Maray? Nay, nagsapa ka matain. Tapno makaurnong ak iti adaw. Pagluganam ngay. Nagado at tricycle dita paradaan. Na, di mo pa'y ammo adidakan kayat nga ilugan. Nagkuna. Isuda Jay tricycle ni Kwarog ti pagluganak, Maray. Nasingput ni Kwarog. Ammo na akasyan dagiti babakit akas kanya. Ha? Ay kaing kapadasan amaray. Bareng ilugan na ka. Ay. Apa yan naglugan ka dita tricycle ka una na to yang? Ay kat itulod nakmanen ijay pakitang dana. Di ka kayat nga ito loud. Naa. Naglugan ka niti sa balay? Apay, di mo kaasyan ti bakit akas kanyak. Never! Sige ang arog. Mangkita ak iti sa balay apaglugana. Anyat urayam dito igid ti dalan, Maray. Ay, agur orayak iti tricycle apaglugana, kapitan. Na, kano nagado ada ka parada at tricycle dito paradaan? Didakmet kayat nga ilugan. Hindi kwarog nga. Di na kayat, kapitan. Na, tagpili-pili da iti ilugan da. Saan na mabalin da itang araramidin da? Una, gaputa bakit akaw, di na kayat nga ilugan. Umay ka. Aglugan ka, iti patoke, taitulod ka. Ha? Mabalain, kapitan? Mapanak ko maijibangkag ko. Itulod kan, iti papanam. Ay na, thank you, kapitan. Ay, thank you. Chip, intulod ni Kapitan ni Nanatuyang. Rumbang lang nga. Tawan mo ti mayat amang itulod kan ko anak kadatayaw. Talaga nga awan. Asinaw ti sumaruno iti pila. Apay kagawad. Agpailiak. Inak gumulpi iti lakok. Chip, Sana ka mabaling nga gilugan itinadagsangin kagawad. ay, uray siyak jak makabagkat. Na, ay kat asino nga rod ti mangitulod kanyak, no diyo kayat. Iso! Asinaw! Iso nga rod! Naa! Ay, awanan ti pagluganak! Itulod kan, kagawad. Ay, kababain mat kan ka, kapitan. Kitawan ba't sa bali ang pagluganap? Manungarod nga iti arkila to'y nuwangken patoken. Libray. Nay, Ano sa lang medyo nakuti na ito'y patoke. ala, ano sakon, kapitan? Itagarunan. Ay, kaano nga ta ang makalungaw ni Marituyang iti kinarigat. Ay, jak ammo amare. Nagagat mat iti panagkunak. Un nga rod, trabahon na amin. Makigapas, makiraep, kurang nalamapan maki-construction workerin. Win nga rod Adan tumatla siguro dumtang aswerte kan kuana. Agbakbakit samot tan nagrigrigat. Ay, saan kumamot takaasimait. Inaldaw mo tamapan makitang tangdan. Nagsapapay amapan makitangdan kunam maray. Ay na, swerte aya.
No sa di numan ti ayan mo, asit gam ka din ni kumarimi at tuyang. Wen nga rod umay kan, swerte. Tapno mairanod kami mat kan ni Mari Kuwanang. Angkal, umay kay si barangay huli tamat laang. Malaman. Nalpasan ti duty. Agi na naakmat At nabisitam. Ibaga mo yung bigatan. Ita ka nun angkal. Pumanaw damat laang at agaws. Sino aja? Dagiti kano akin kwarta itinapidot ni Nana Tuyang asangabag. Anya? Kaya't damat kano timangtad iti tulong dito yung barangay. Tayin subli ni Nana Tuyang ti kwartada. Ay, mapantagarudan na! Kita maray. Baknang gayam ti akin kuko iti sangabag a kwarta anapidot mau. Wen, kapitan. Ang insublik, tajak mat ko kwa day jay akwarta. Ay, very good! Very good! Jak kumakayat nga awaten jay inted da agong kunak. Ah. Ang inawat kulatan Ay, manungay mare. Daytoy nay, kapitan. Jak pa'y binilang. Nagado No kayat mo akit agudwatan. Ay, orasanan. Igudwaan ka, kapitan. Ay, sige nga ron Ure basit lang. Taigatang kuman iti may sakilo ako kon. Dayta, igatang mo iti 10 kilo akukaw. Nagadun maray. Ay na, thank you. May sagayam kadagiti kabaknangan a pamilya dito'y ili tayaw ti akin kukwa iti sangabag a kwarta anapidot ni Mari Tuyang. Nga raod kagawad. Ay, ado ka no a kwarta ti intedakan ni Mari Tuyang. Kasano nga ta kaadaw? Basta ado kwarog. Ay, kaano nga tangagpaili ni Nana Tuyang? Tasyak man ti mangitulod kan kwa na. Ne, kayat mon nga ito loud. Una, di oray man agsubli-sublay. Damag ko, adu kano ti kwarta ni Nana Tuyang. Pudno aya chip. Katuhain. Nana Tuyang! Ay, Nana Tuyang! Dito'y kan tricycle kong aglugan! Dito'y kan tricycle ko, tanaparpartak. Agkarapirdi ka diti tricycle na. Ang mga no di kay makadaanon iti papananyaw. Ay, sa anak nga aglugan. Papanam ngay, Nana. Mapadak di tabalay da, kapitan. Itulod ka, Nana. Nagasidag. Magmag na akon Ited ko laang to'y kwarta nga adukin kwa na. Ha? Ikam iti adwa kwarta ni Uncle Kao. Wen tanaanos anang itultulod kanyak idi sa andak akayat nga itulod ije pakitang dana. Ay, kayat kaitan nga ito loud, Nana. Siyak Nana. Kayat kaitan nga itulod. Oray kayat dak nga itulod, jak kayaten taglugan ka na kayaw. Hindi kasapulan kayaw, likliklikan dak. Jak kayaten taglugan dita tricycle yaw, tanakapilpili kayo, iti pasaheros, iso adita kayaw. Ha! Iyay. Ay, kwaro! Saan kayo ngamin nga agpili iti pasaheros yon? Laglagi po nyo apagbibiyagan nyo dagiti pasaheros yon. Ala, sige! Dito tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, aray! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.